Je pense que vous avez vu que les discussions de droit se sont... Ndakeka ko mwabonye ko ibiganiro bijyanye n'amategeko byimuwe cyangwa se byimuriwe mu gihugu cy'Ubusuwisi, kandi aho byibanze cyane ku bibazo by'ubutabazi bwihutirwa, kuko abaturage ari abanyekongo, uretse inkunga ya leta yamaze gutanga kugira ngo ifasha abaturage, ni ingenzi kugarura ndetse no kuganira no kureba uburyo bwo kubarinda. Muri ibyo biganiro, urugero havuzwe ku mfungwa, ku mpamvu z'ubutabazi mu kibuga cy'indege cya Goma, ariko haracyari imbogamizi na zimwe zibibuza. Ibi byose rero bifite ingaruka cyane ku mutungo kamere wa Kongo. None se ayahe masezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro aherekeza iyi nkunga iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni amasezerano y'ingenzi gusa, nta cyemezo gihari kivuga ko hari ikirombe runaka cyatanzwe burundu cyangwa cyeguriwe undi. Yes, uyu rero ni Judith Suminwa Tuluka, ni Minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeza ku masezerano twagarutseho ku munsi w'ejo yasinyiwe hariya mu Busuwisi ahazwi nka M23. Aka kanya rero biragaragara ko asa n'upfushije ubusa cyangwa se n'utangaje ko aya masezerano ntacyo azamara, dore ko ahangaha rwose muri kiganiro yagiranaga na TV5 Monde, ahangaha yashimangiraga ko rwose nta ntambwe na ntoya izaterwa. Ubwo rero M23 mu gihugu cy'Ubusuwisi hagati y'intumwa za AFC M23 ndetse leta ya Kinshasa bagiranye ibiganiro byamaze iminsi igera kuri 5 byahereye ku wa mbere, ariko kandi byaje kurangira asinywa amasezerano agiye atandukanye. Nkuko bigaragara rero, Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashimangira ko ngo hakiri imbogamizi zikomeye cyane kuri iki kibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma na Kavumu ni hafi ya Bukavu, nyamara bifatwa nk'iby'ingenzi mu korohereza ibikorwa by'ubutabazi ku baturage. Ni nayo mpamvu yatumye twabwira inkuru y'uko ibiganiro byatangiye mu mwuka mubi, kuko Kinshasa yise ishyira ku meza y'ibiganiro ubusabe bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Yes, ni munyemerere rero twinjire muri amakuru agezweho cyane muri iki gitondo, cyangwa se muri Joro, cyangwa se muri aya manywa, biraterwa n'amasaha twumviye yo kuri uyu wa mbere tariki 20 Mata 2026. Yes, iyi ni Ibakwe Media TV, ngendi Fagi Kayinamura, mbibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Turanyarukira Irubero mu bice M23 yarekuye, hakorewe urugendo nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Ibyo batangaje turabizanya hangaha 5 kuri 5. Impande zombi zemeranyije agahenge katangiye kurengwaho. Intambara M23 ndetse n'ingabo za Kongo yongeye kugaragara ko igiye gukomera cyane. Biragaragara ko twirwaneho igiye kwisurana na coalition. Turakomoza ku makuru ari guturuka hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri Akoze za Mikenke, hariya muri Akoze za Kalingi n'ahitwa Poezero haraturuka amakuru akomeye cyane tugiye kuba tuva imuzini muzingo. Aba ari ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bongeye kugaragaza amafoto ngo agaragaza ubuzima bw'abasivile ngo bahitanywe n'ibisasu byatewe ngo n'u Rwanda ndetse na M23. Iyi ni propaganda mw'abantu mwe, hafashwe mahiti za baturage bishwe mu by'ukuri n'ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo hariya mu Mikenke na za Poezero, Kaningi n'ahandi, bishyikirizwa cyangwa se byegekwa ku Rwanda. Ahangaha rero bakavuga ko ngo amakuru aturuka ahantu hatandukanye avuga ko umuryango Mahoro Peace Association ndetse n'abandi bashyigikiye twirwaneho ndetse na M23 bakomeje kwishimira ubufasha butangwa n'u Rwanda, ngo aho bavuga ko ngo hakoreshejwe indege zagera abapilote zizwi nka drone zo mu bwoko bwa TB2 ngo zikomeje kurasa ku basivile, ku mazu atuwemo ndetse no ku nka z'abaturage batuye mu misozi miremire yahariya mu turere twa Fizi na Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Turaje rero tubahunze iriyobera. Irubero haraturuka amakuru akomeye cyane yihutirwa tugiye kuba tuva imuzini muzingo, munyemerere tubane. Hanyuma indi nkuru tuza kurebera hamwe, u Rwanda rwashimangiye ko gusenya FDLR
ari ngombwa kugira ngo hakurweho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Igoma umugabo yishwe ashinjwa icyaha gitangaje, turabigarukaho. Emile wa Katari yashyikirijwe ubutumwa bwa Perezida Kagame, ndabwira ibikubiye muri ubu butumwa. Hanyuma ariko kandi ndabwira ko leta ya Kongo yemereye abahuza ngo kutazongera kwica abasivile n'amatungo yabo muri rusange. Se ko kagahenge karagarutse ku baturage, reka tuze tubirebere hamwe. Hanyuma ikindi nuko Uganda n'u Rwanda bigiye kongera kuganira ku mikoranire y'ibihugu byombi. Ni mu zihe gahunda ndaje mbabwireho. AFC M23 rero kandi aka kanya yongeye gusaba muri ibi biganiro byaberaga mu Busuwisi, yongeye gusaba leta gufungura amabanki ndetse no gukuraho ibihano byafatiwe abayobozi bagiye batandukanye baho. Turaje rero tubive imuzini muzingo 5-5. Nongeye kubaha ikaze nanabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimyemerere mbabwire rwose ku kuntu leta ya Kinshasa yarahiye ko itazigera na rimwe yongera kwica abaturage, bugacya yongera gusubyamo. Mw'abantu mwe birakomeye cyane. Republika Demokarasi ya Kongo yemereye abahuza hagati yayo n'ihuriro AFC M23 kwitazongera kwica abasivile, amatungo yabo ndetse no kwibasira ibice bikorerwamo ibikorwa birimo ubuhinzi. Ni ibikubiye mu masezerano yashyizweho umukono hagati ya leta ya Kinshasa n'abahagarariye Alliance Fleuve Congo M23 mu biganiro byabereye mu Busuwisi guhera tariki 13 kugeza ku ya 17 Mata 2026. Nyuma y'ibiganiro hakozwe amasezerano ahuriweho y'impande zombi zemeranyijwe gushyira mu bikorwa imbere y'abahuza. Ibi biganiro byagizweho cyangwa se byagizwemo uruhare n'umuhuza ari we Katari, usanzwe ahuza impande zombi nubwo byabereye mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara yo murasirazuba bwo hagati. Mu ngingo zemeranyijweho harimo ibirebana n'ibikorwa by'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, uburyo bwo kubahiriza agahenge ndetse n'itsinda rihuriweho ribigenzura, kurekura imfungwa ndetse n'ibindi. Ibiganiro rero byanitabiriwe n'abahagarariye guverinoma Kongo, AFC M23, abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Togo, Ubusuwisi na Katari. Leta ya Kongo na AFC M23 byemeranyije ingingo z'ingenzi zigamije gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi bugamije kurengera ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo, kubahiriza ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ajyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Impande zombi ziyemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi, hanibandwa ku mahame ateganywa n'itegeko nshinga rya Kongo. Ni leta ya Kongo kandi na AFC M23 mu by'ukuri byemeranyije kandi ku guhagarika ibitero, kurimbura no kwangiza ibikorwa bigamije kubuza amahwemo abasivile, harimo ibijyanye n'ibiribwa, ibikorwa by'ubuhinzi, ibihingwa biri mu mirima, amatungo, amazi meza, ibikorwa byo kuhira n'ibikorwa remezo birimo nk'iby'itumanaho, serivisi zijyanye n'ingufu, ibitaro ndetse n'amashuri. Bibaye mu gihe kandi leta ya Kongo yari imaze igihe ishinjwa kugaba ibitero ku bice bituwe n'abaturage benshi ndetse no kwica inzirakarengane, inka zabo ndetse n'ibindi bitandukanye no kwangiza imyaka hagamijwe kubicisha inzara. Yabikoze cyane mu bice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi kandi bibaye cyangwa se bibaye mu gihe abatuye Minembwe bagoswe n'ingabo za leta ya Kongo, Burundi, wazanero n'izindi nyeshyamba bifatanyije zikababuza kugera ku mavuriro, ku isoko ndetse n'ahandi hibanze. Abagaragariye cyangwa se abagarariye impande zombi kandi bemeranyijwe ko ibikorwa by'ubutabazi bitagakurikira cyangwa se bitagakurikira gusa ku biribwa cyangwa se bitagarukira gusa ku biribwa, imirire, ubuvuzi, amazi, isuku n'isukura naho kuba, ahubwo ko bigomba no kujya no gucungira umutekano abasivile. Ubwo rero mubyemerejweho kandi harimo ibikorwa byo gukumira no kurwanya ihohoterwa abasivile bakorerwa by'umwihariko abagore n'abana. Ni byinshi rero byagiye byanzurwa cyangwa se byemerezwa muri ibi biganiro. Hanyuma ni naho M23 yongeye gusabira guverinoma ya Kinshasa kwifungura amabanki mu bice igenzura ikanakuraho ibihano byafatiwe abayobozi bakuru baryo. Ni byagarutsweho mu biganiro n'ubundi byahuje impande zombi muri biganiro byaberaga mu Busuwisi. AFC M23 ikunze gusaba leta ya Kongo ko yafungura amabanki kugira ngo abene gihugu bari muri Goma na Bukavu n'utundi duce turi mu maboko yayo babashe gukomeza ibikorwa byabo nta nkomyi. Inasaba kandi
ubutegetsi bwa Kinshasa gukuraho ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi bayo bakuru birimo n'ibihano by'urupfu ndetse no gufatira imitungo yabo. Ku rundi ruhande leta ya Kongo yasabye ihuriro AFC M23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ibintu iryo huriro naryo ryamaganiye kure. Yes, hanyuma mu yandi makuru tunyarukiye gato muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo numva ko baganiriye ku gahenge ndetse habayeho rwose no kunoza uburyo bw'uko M23 ndetse na guverinoma Kinshasa bazagira ingabo zijya muri IGVM kugira ngo hajye hagenzurwa iyubahirizwa rya gahenge. Ku munsi w'ejo inkuru yiriwe ivugwa cyane ndetse yasaga n'iyabaye kimomo iby'igitero rwose cyo kuri iki cyumweru, bivuga ko mu masaha ya 2 z'igitondo cyo ku cyumweru tariki 19 Mata mu by'ukuri u Rwanda narwo rwavuzwe nk'umufatanyabikorwa wa M23 muri ibi bikorwa, ariko havuzwe ibintu bisa naho bihangayikishije cyane ahangaha. Ngo abaturage abasivili 8 barishwe, abari 12 barakomereka, ngo hatabariwemo n'amazu yangiritse muri ibi bitero bivuga ko byakozwe ngo n'ingabo z'u Rwanda rikoresheje drone zo mu bwoko bwa TB2 zikorerwa muri Turukiya, ngo byibasiye ahatuwe n'abaturage b'abanyamulenge muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Mwumve ko guverinoma Kinshasa itangiye kugenda isohora amaraporo cyangwa se itangaza ibintu bitangaje bishinja M23 kurenga ku masezerano, bishinja u Rwanda gukomeza kwica abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi rero ni propaganda zatangiye kugenda zitangazwa. Ibi bibaye mu gihe mu by'ukuri hari ngo ishyirahamwe bivuga ko rishyigikiwe ngo n'u Rwanda, abangaba bavuga ngo na Kigali, ngo riteganya gukora imyigaragambyo hariya i Washington ngo kuri uyu wa mbere tariki 20 Mata, rivuga ko ngo rigamije kwamagana itsembabwoko cyangwa se ubwicanyi bushinjwa ku buryo butari bwo ingabo za leta ya Kongo muri ako gace. Ubu bumwe rero ngo ntibwigeze bwandika cyangwa se ngo butegura imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bw'abasivile 319 ahanini abahutu b'abanyekongo nk'uko bigaragazwa na raporo zitandukanye biciwe ibinza mu karere ka Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru, abasivili 172 biciwe ikishishe, abasaga 200 biciwe ikalenga ndetse na Kalake muri Nyiragongo, abasivili barenga 3870 biciwe mu bwami bwa Bwito muri sheferi ya Bwito muri Rucuru, n'ibihumbi by'abasivili biciwe Igoma ndetse n'amagana biciwe Katogota, Sange ndetse na Mutarure muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe nyeshyamba za M23 ngo zafashwaga n'ingabo z'u Rwanda RDF ngo zateye zerekeza Uvira nk'uko byatangajwe n'umunyabanga w'umuryango wa Lucha Sud muri Kivu y'Amajyepfo. Mwumva ukorana rwa guverinoma Kinshasa ibyo yatangiye kugenda batangaza. Ibi gushinja u Rwanda muri Kivu y'Amajyepfo bikaba byinshi ndetse bigakomeza kugenda bikura. Aka kajya noneho hari societe, hari ahantu hacukurwa mu y'agaciro hariya muri Mwenga, bivugwa ko ngo M23 ngo yagize itya yohereza ngo Rwanda, by the way u Rwanda ngo rwohereje ngo abantu bajya gucukura ayo mabuye. Mwumve ko ibintu byafashe indi ntera, ibi ntago tubitindaho. Ahangaha muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa akanyamuneza ngo nihumure mu baturage bo muri iyi teritwari nyuma y'uko ngo abarwanyi ba M23 bavuye mu duce dutandukanye. Akavuga ngo itsinda ryari riyobowe n'umuyobozi wa gisirikare wa Karere hamwe n'umudepite w'igihugu witwa ngo ni Obed Simisi, ngo ryazengurutse uduce twa Katondi, Kasima ndetse na Kipese rigamije gusuzuma uko ibintu byifashe ndetse no kongera kugarura ituze no kugarura zimwe muri serivisi za leta muri ibi bice. Umwe waturaye muri bino bice bya Rubero ati rwose nk'uyu musaza, ni umusaza nyine, ati turishimye cyane, turi kumva ko leta twatumaze iminsi twumva ko leta yatwibagiwe, ati turashima abayobozi, ati uyu munsi twararekuwe, ati ntabwo tari dufite umudendezo, twari twaragizwe nk'abafashwe bugwate. Ariko ibi ngibi rero ni biri kuvugwa ahangaha i Rubero. Mwibuke ko
M23 yahisemo gusohoka mu bice bitandukanye bya Kipese, nk'iyi Kipese ivugwamo ituza aka kanya, ariko kandi irimo igisirikare cya Kongo magingaya bivugwa ko rwose ngo hatuje, ariko M23 ihava nicyo gihe yarekuye uduce tw'ingenzi hano muri teritwari ya Rubero, hano za Munyakondomi, hano za Ivatama, Ilambula, Luseke, Musimba, duce turi mu kilometero 5 ndetse n'10 ni hagati aho uvuye Kipese mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'umuhanda munini wa route nationale nimero 2, aho abaturage batuye rero nabwo bavuga ko aka kanya M23 yari kwitwa duce aha muri teritwari ya Rubero. Abariyo rero ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa baratangaza amakuru y'uko ngo abariyo bishimye kandi batekanye nta nkomyi. Ese koko nukuri wakwereza y'intumwa yazana raporo igaragaza ibyishimo by'abaturage cyangwa yagaragaza uburyo abaturage bakomeje guhonyorerwa uburenganzira mu buryo bugiye butandukanye? Aha ni Rubero. Hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru iby'iyi sosiyete ya Twangiza bivuga ko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bari kuvuga ko ngo M23 ngo u Rwanda cyangwa se Kigali ngo yohereje abenjeniyeri b'abanyarwanda ngo bongere batangize ibikorwa by'ubucukuzi muri kino kirombe cya Twangiza mining kiri muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho itwangiza mwibuke ko imaze iminsi muri hagati mu mwaka ushize yari yahagaritse ibikorwa byo gucukura zahabu nyine hano ni muri Mwenga, nyuma yuko AFC/M23 yari yafashe agace kitwa Ruwinja murabyibuka nakitwa Ruciga. Ibyatewe n'amabwiriza y'ubuyobozi bushya bwa Sud Kivu byatumye ibikorwa bihagarara n'ibikoresho bishyirwa ku ruhande, ariko abakorana rwa guverinoma Kinshasa rwo ko ngo u Rwanda rwatangiye kohereza y'abenjeniyeri ngo hatangizwe ibikorwa byo gucukura ayo mabuye. Uko rero nako si ukuri kuko nta gihamya na kimwe dufite aha ngaha gihamya neza iby'iyi nkuru. Mu mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru haravuga umugabo wishwe n'abaturage ngo bihago ubutabera cyangwa se birengeraga. Aha ngaha navuga nko kwihorera by the way, kubera ko muri uyu mujyi hari amakuru avuga ko rwose uyu mugabo yishwe byabere mu gace ka Ndosho muri Karisendosho muri komine ya Karisimbi, na gace gahari imbibi na teritwari ya Nyiragongo. Bikavugwa ko rero uwahohotewe cyangwa se uwishwe yibasiwe n'agatsiko k'abantu bari barakaye cyane bamushinja ngo kunyereza igitsina cy'undi mugabo ngo kubera ibintu cyangwa se ngo kubera ibihuha n'uburakari bw'abaturage. Ubwo rero ngo abaturage bageze gutya ngo bamutera amabuye kugeza nawe ubwapfuye. Abayobozi b'inzego z'ibanze ariko cyangwa se bahakanye ibyo birego ashinjwa, bavuga ko nta shingiro bifite, bongeraho ko nta bimenyetso bifatika bishyigikira bigaragaza ko ibyo bivugwa ari ukuri. Umuyobozi w'uyu mujyi yitwa Desire Kisuba Ngabo washyizweho n'ihuriro Alliance Freve Congo M23 yamaganye imyitwarire y'abaturage mu itangazo rigenewe abanyamakuru kandi ashimangira ihame shingiro ry'uko nta muntu n'umwe wemererwa n'amategeko kwiha ubutabera. Hanyuma kandi yanamaganye abakwiza ibihuha bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane. Aha ni Goma. Emir wa Katari yashyikirijwe ubutumwa bwa Perezida Kagame. Emir w'ubwami bwa Katari ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakiriye ubutumwa bwanditse bwa Perezida Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, buvuga ku mibanire y'ibihugu byombi n'uburyo bwo kubashyigikira no kubuteza imbere. Ubutumwa bwakiriwe kuri iki cyumweru na Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Minisitiri w'Umutekano akaba n'umuyobozi w'urwego rushinzwe umutekano imbere mu gihugu yitwa LE20. Abushyikirijwe rero na mugenzi w'u Rwanda Dr Vincent Biruta uri mu ruzinduko muri iki gihugu. Ibiganiro hagati yabo rero byagarutse ku mubano n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi by'inshuti cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ndetse banaganira ku bibazo by'akarere ndetse n'amahanga. Ibihugu byombi rero bikurikiranira hafi ibibazo, byari ngombwa ko babiganiraho nk'uko byatangajwe rero ku rukuta rwa X rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari. Yes, hanyuma ikindi nababwira reka mbabwire ko muri Uganda, igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda birashoboka ko hari n'imikoranire yabaho hagati y'ibihugu byombi. Murabizi ko ubushuti bwazahutse. U Rwanda rero na Uganda biragwa ko nk'ubu Uganda igiye kwakira ibiganiro bizahuza komisiyo ihoraho ihuza u Rwanda n'icyo gihugu ku nshuro 12.
hagamijwe kwimakaza imikoranire n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. N'ibiganiro byateguwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda ku bufatanye na Ambasade ya Uganda mu Rwanda, bikaba biteganyijwe gutangira ku ya 20 ndetse na 22 Mata. Biratangira kuri uyu munsi wo kuwa mbere tariki 20 bigeze ku ya 22 Mata. Amakuru rero yatangajwe yagaragaje ko ibyo biganiro biza kwibanda ku bufatanye mu nzego zitandukanye bishobora guhuriza hamwe rero abahagarariye za ministeri zirenga 15. Intumwa za Uganda muri ibyo biganiro ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane John Mulimba, mu gihe z'u Rwanda ziyobowe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Yusta Kayitesi. New Vision yatangaje ko ibiganiro bizabera mu mujyi wa Kampala muri Mestil Hotel, bikaba byitezweho kuba mu by'ukuri ko hazabaho n'ibiganiro byo mu muhezo hagati y'abaminisitiri ku mpande zombi mbere y'uko hatorwa imyanzuro y'ibyavuye mu nama no gusinya amasezerano y'imikoranire. Umuyobozi ushinzwe ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, Ambasaderi Richard Kabonero, yagaragaje ko hazigwa imikoranire cyangwa se hazigwa ku mikoranire mu bya gisirikare n'umutekano, guteza imbere ibikorwa remezo, imicungire y'abinjira n'abasohoka, imikoranire ya police, uburezi ndetse n'ibindi. Yagaragaje kandi ko impande zombi zizasuzuma neza ibyagezweho ku masezerano y'imikoranire n'ibyaherukaga kuganirwaho mu nama yabaye ku inshuro ya 11 yateraniye i Kigali mu Rwanda muri 2023. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane muri Uganda yatangaje ko hazarebwa kandi amahirwe mashya y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi mu kwagura umubano n'ubufatanye, guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari no gushyiraho imishinga y'iterambere ihuriweho. Mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yahishiye ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu mu byuma bishaje kuko ngo imaze igihe mu igaraje i Madrid muri Espagne. Byatunguranye cyane rero ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru ukorera chaîne ya YouTube yitwa ni Ibiyaga Burundi. Ubwo umunyamakuru yabazaga Perezida Ndayishimiye niba indege y'umukuru w'igihugu ikiri i Madrid, yasubije ko ariho iri. Umunyamakuru yamubajije impamvu itagurishwa mu byuma bishaje. Ati none habura iki basi ngo bayicuruze ku biro, hanyuma abarundi barebe ukuntu babigenza begeranya amafaranga. Perezida Ndayishimiye nawe yahishiye ko rwose icyo yifuza ari ngo yari yakigize cyangwa se ngo icyo cyifuza yari yakigize icye, ariko agira ubwoba ko abarundi bazamurakarira cyane bakamumerera nabi bamushinja kurya indege yabo. Ati rero icyo gitekerezo nanjye nari nakigize, ndavuga nti abarundi ndabazi barakaye, ati rwose bavuga ngo nabaririye indege, abarundi bari kugushinja, ati bari kugushinja ntiwabakira, ati ntugire ngo rwose baroroha, ati mbega rero abarundi nibo bambwira ngo ikoreshwe iki. Uyu ni Perezida Ndayishimiye. Yanakomeje asobanura ko iki kibazo cy'iyo ndege rwose ngo cyabaye uruhererekane bitewe n'uko kimaze igihe kidakemurwa. Agaragaza ko usanga nta muntu ushobora gusobanukira cyangwa se gusobanura neza ibyo kibazo cy'iyo ndege, na cyane ko nawe ubwe ngo yageze igihe rwose yibaza niba iyo ndege koko ihari, yohereza intumwa muri Espagne ngo irebe ibyari byo. Ati uyu munsi umwe njye naravuze nti ubwo ntiwabeshya iyo ndege ibaho, nabivuze gutyo nyine, ni wowe muyobozi w'inama y'abaminisitiri, ni wowe ntumye, mujyane nabo muri SCB ku kibuga cy'indege mugende, njyewe ndabyemera rwose, ari uko munyeretse muti twayikoreyeho rwose. Baragenda bafata amashusho neza n'ibendera ry'u Burundi neza rwose. Agaragaza ko kuba itarakozwe nk'uko yari yarabibwiye uwo munyamakuru muri 2022 byatewe n'uko abantu badakora nk'Imana, kuko ariyo isohoza ibyo yavuze byose, ariko umuntu we hari ibyo asabwa gutekereza cyangwa se gutegereza. Yanagaragaje ko rwose kuri ubu aho iyo ndege iparitse Burundi bukishyura ikiguzi cya parking. Yes, ni indege ya Perezida w'u Burundi yo mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze mu kibuga cy'indege cya hari Madrid muri Espagne, aho yagiye gukoreshwa ariko bikarangira rwose bikagaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira ku kanya. Hanyuma ikindi twahita twinjiramo dukomozaho ni ku isenwa ry'umutwe wa FDLR. Ni mu gihe bikomeje kugaragara ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ari umwe mu
inkomoko z'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu gikomeje kuba ikibazo. Mu by'ukuri ikibazo gikomeje kwibazwa n'iki mpamvu uyu mutwe umaze imyaka irenga 30 utarandurwa burundu. Nubwo ibitero bya gisirikare, imyanzuro ya LE20 n'igitutu cya Dipolomasi bikomeje kugarukaho, FDLR ikomeje kubaho bigashyira mu kibazo uburyo bwo guhangana nayo mu buryo byagiye byemezwa. Ese inkomoko ya FDLR n'uruhare rwayo umutekano w'akarere ni iyihe? Bana natwe usobanukirwa ibyari byo. FDLR nkuko twabigarutseho haruguru ni umutwe ukomoka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 hano mu Rwanda, by'umwihariko abahoze mu ngabo za ex-FARC n'interahamwe bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahamanze guca ku gisa n'amateka. Kuva icyo gihe rero uyu mutwe wahindutse ikibazo kirenze imbibi z'igihugu kimwe, kigira ingaruka ku karere kose muri rusange. Kuko nubwo hari ibivugwa ko uyu mutwe utakiri ufite imbaraga nk'izo wari ufite mbere, kuba ukiriho byemerera cyangwa se byerekana ko ikibazo cyawo atari icya gisirikare gusa, ahubwo ari icy'akarere muri rusange n'icy'inyungu za politiki n'ubukungu. Reka turebe hamwe noneho uburyo FDLR ikoreshwa cyangwa se ikoreshwa. Reka dutangiye turebera hamwe uburyo ikoresha bw'intambara ya guerrilla. Muri ubu buryo rero nk'ubu ngubu nk'uko bigaragara ahangaha muri inyandiko, impamvu ikomeye ituma FDLR idashobora kurandurwa vuba ni uburyo ikoresha bw'intambara ya guerrilla cyangwa se iya kinyeshyamba. Reka tubyite gutyo. Ni ukuvuga ngo guerrilla kuri FDLR irangwa n'igabanyuka mu matsinda mato cyangwa se no kwihisha mu mashyamba ya Kivu, no kwivanga n'abaturage ndetse no kwimuka vuba nyuma y'ibitero. Aha hose rwose FDLR ihita ibanguka cyane. Ibi bituma ibitero bya gisirikare bidashobora kuyisenya burundu, kuko abarwanyi bayo bashobora gutatana bakongera guhuriza hamwe ahandi bigashoboka rwose. Nuko ngo bazitere. Noneho ikindi, izi ngabo zabaye nk'ishyiga rya mwamba mu rugamba ko zirakora hakagaragara intege nke z'ingabo za Congo FARDC. Kuko ingabo za Congo zizwi nka FARDC cyangwa se Force Armée de la République Démocratique du Congo zagaragaje intege nke mu guhangana n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa kiriya gihugu icyarimwe, irimo M23, irimo ADF, irimo Codeco n'indi irenga 200. Kuba leta ya Kinshasa yibanda cyane ku mutwe umwe cyangwa se indi myinshi bigabanya ubushobozi bwo kurandura FDLR burundu. Reka turebe noneho ingorane za Dipolomasi n'ibirego byo gufashanya, kuko hari ibirego n'ibikekwa ko FDLR ishobora kuba ikoresha cyangwa se ikoresha nk'igikoresho mu mukino cyangwa se mu mikino ya Dipolomasi hagati ya Kinshasa na Kigali. U Rwanda rushinja Kongo gufatanya n'uyu mutwe, mu gihe Kongo ihakana ibyo birego igashinja u Rwanda gushyigikira cyangwa se gutera inkunga M23. Tumaze iminsi tubigarukaho. Uyu mwuka wo kutizerana hagati y'impande zombi utuma ikibazo cya FDLR kirushaho kuba ingorabahizi, kuko hari igihe uyu mutwe nk'uyu ushobora gufatwa nk'igikoresho cy'inyungu za politiki aho gufatwa nk'umwanzi usanzwe. Ahangaha tubyemeranyeho rero. Reka turebera hamwe uko FDLR ubundi FDLR ni ikibazo gikomeye kirenze igisirikare, kuko FDLR si ikibazo cya gisirikare gusa urebye ukoresheje amaso y'ubushishozi, ahubwo ni ikibazo gikomatanyije amateka, ubutabera, impunzi ndetse n'isanamitima. Muri ubu buryo hari abahoze muri uriya mutwe, abagore n'abana babo cyangwa se n'ababana nawo ndetse n'abaturage babana n'uyu mutwe mu buzima bwa buri munsi. Murabizi, niyo mpamvu rero imiryango mpuzamahanga nka MONUSCO ikoresha uburyo bwo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, ikizwi nka DDR, aho kuba uburyo bwa gisirikare bwonyine. Birumvikana ko hakorwa operation yo guhiga FDLR, ariko kubasubiza mu buzima busanzwe ahangaha nibyo iyi miryango ikomeje kugenda ivuga. Ariko rero uburasirazuba bwa Kongo burimo intambara ifite ishingiro ry'ubukungu. FDLR ikomeza kubaho kubera mu y'agaciro nk'uko bigaragazwa na benshi mu bakurikiranira hafi y'umutekano uburasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange. Bakayifata rero nk'igikoresho mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'imisoro y'akajagari no kugenzura inzira z'ubucuruzi. Ibi byose FDLR irabishinjwa kandi bikagira ingaruka zikomeye ku baturage. Ni ibintu rero Kinshasa buriya ngo iboneramo icyo nakwita injawulo.
aho ubuyobozi bwa leta budakomeye umutwe nk'uyu ukaba ngo ushobora kubona uburyo bwo kwinjiza amafaranga ndetse no gukomeza ibikorwa byawo muri rusange, bikagira ingaruka cyangwa se bikabyara umusaruro bamwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo bakorana n'uyu mutwe wa FDLR. Noneho FDLR mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga ifatwa ite? Nubwo hakomeje ibiganiro, FDLR ikiri ku murongo w'ibiganiro bya diplomasi, raporo zitandukanye ziragaragaza ko hari ingamba zo kuyisenya, ariko kugeza ubu nta gihamya cy'uko yacitse burundu. Muri make isesengura rigaragaza ko FDLR idakomeza kubaho kubera imbaraga zayo gusa, ahubwo ari ukubera intege nke za leta ya Kongo, akajagari ka politike n'umutekano mu karere n'inyungu z'ubukungu zishingiye ku ntambara. Ubwo rero gusenya FDLR burundu bisaba igisubizo gihuriweho kigizwe no gukuraho inyungu z'ubukungu zishingiye ku ntambara, kongera ububasha bwa leta mu bice by'inyeshyamba, gushimangira amasezerano diplomasi hagati y'ibihugu ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda zo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe. Igihe ibyo bitarakorwa rero, FDLR ishobora gucika intege igahindura isura, ariko ntishobora kurandurwa burundu. Aha kandi niyo mpamvu nyuma y'imyaka myinshi uyu mutwe ukomeza kuba ikibazo cyasubitswe aho kuba ikibazo cyakemuwe. Ahangaha ngira ngo murabizi ko leta zunze ubumwe za Amerika rwose zimaze iminsi zivuga ko FDLR igomba gusenyuka, bitaba ibyo rwose ikibazo kigahoraho, ariko kandi hakaba hacibwa n'amarenga y'uko mu gihe guverinoma Kinshasa itasenya FDLR bikaba binashoboka ko rwose yakwirengera ibihano yahabwa mu gihe itabikoze, kandi ari byo yasinyiye. Hanyuma u Rwanda narwo rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Aha rero ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma rero reka tugaruke mu gihugu cy'u Burundi, hari guturuka amakuru akomeye cyane. Ahangaha iyi FDLR uko iririmba gutera u Rwanda no kuruhunganyiriza umutekano, yumva yafatanya n'igihugu cy'u Burundi kuko bari mu mujyi umwe, bari kurwana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Burundi bushyigikira FDLR buyiha byose, imyitozo, ibikoresho n'ibindi bitandukanye ndetse n'indaro. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi muri iki gihe noneho yoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yongeye gutangaza ibintu bikomeye cyane, ngo mu gihe haboneka impamvu yamusaba gukorera urugendo i Kigali nta cyatuma atajyayo. Ni abenshi bibazaga batese Ndayishimiye yanyarukira i Kigali agasura u Rwanda byashoboka. Ndayishimiye yagarutse rero mu kiganiro cyihariye aherutse kugirana n'umuyoboro wa YouTube witwa Yaga Burundi. Ni ikiganiro cyabaye mu gihe Burundi bumaze imyaka irenga 2 budacana uwaka n'u Rwanda, ibyanatumye imigenderanire y'ibihugu byombi zamo ibibazo cyangwa se agatotsi gasa nkaho rwose kabaye ikibazo, ndetse Burundi bikanarangira bufunze imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye rero amaze igihe kinini ashinja u Rwanda kuba ruri mu mugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye rubinyujije mu mutwe wa Red Tabara. Gusa u Rwanda inshuro nyinshi rwakunze gutera utwatsi ibirego by'uko rwaba rukorana n'uriya mutwe. Ndayishimiye nk'umuyobozi wa AU ubwo yabazwaga niba igihe kizagera abantu bakamubona i Kigali, avuga ko haramutse habonetse impamvu yatuma ajyayo rwose atabireka, bijyanye no kuba u Rwanda ari kimwe mu bihugu bigize umuryango abereye umuyobozi. Ati Kigali habayeyo ikintu gishobora gutuma bavuga bati uhagarariye Afurika niwe uzagenda nta ngorane. Ndayishimiye akomeza agaragaza ko kuba u Burundi n'u Rwanda bifitanye ibibazo by'imigenderanire ntibivuze ikibazo cy'imigenderanire ya Afurika. Agira ati none u Rwanda ntiduhurira mu nama zaba iz'ibihugu byo mu karere ibya Afurika ndetse no ku isi, none ntiduhura iyo bibaye ngombwa ko dushyigikira umukandida twese ntitumushyigikira. Perezida w'u Burundi yashimangiye ko nta munyangiri ikwiye kuba hagati y'igihugu cye n'u Rwanda, kuko ngo hari ibihugu by'inshuti z'u Burundi bikundana narwo ndetse hakaba n'iby'inshuti z'u Rwanda bikundana n'u Burundi. Yungamo ati kandi n'u Rwanda ntitwangana. Ati ntitwangana, abanyarwanda n'abarundi ntabwo bangana, hariho abantu baba bafite politiki idahuza na politiki y'ikindi gihugu, nk'uko bahora bavuga ko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda urafunze, abanyarwanda mbona birirwa hano banyura hehe? Uyu ni Ndayishimiye.
uyu mugabo icyakora yashimangiye ko Burundi budateze gufungura imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda nyuma yo kongera kurushinja guhinzira abagizi ba nabi bagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Mu kiganiro n'ubundi yagiranaga n'iyi chaîne ya YouTube, Perezida Ndayishimiye yananyomoje amakuru yatanzwe n'igisirikare cy'u Burundi yavugaga ko inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cya gisirikare cya Kamase cyo mu mujyi wa Bujumbura yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ku mugoroba tariki 31 Werurwe twabigarutseho nibwo muri kiriya kigo cya gisirikare cya Kamase giherereye mu gace ka Musaga mu majyepfo ya Bujumbura habaye inkongi y'umuriro ndetse hanabiturika ry'ibisasu leta y'u Burundi yemeje ko byahitanye abantu 13. Nyabuneka ibisasu ishya ryabyo byatumye hari ingabo z'u Burundi ziva mu Bujumbura zinjira muri Burasirazuba bwa Kongo amaramasa ndetse n'abari bagize P5. Nyuma y'iminota mike umuriro utangiye kwaka, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu bahise batangaza ko inkongi y'umuriro yibasiye kiriya kigo yatewe n'umuriro w'amashanyarazi wadutse mu bubiko bw'intwaro. Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'iyi chaîne ya YouTube ya Ibiyaga Burundi ari naho yavugiye biriya byose by'uko yazi Kigali mu gihe yaba tumwe na Afrika yunze ubumwe, yavuze ko ngo ibyo kuba iriya nkongi yaratewe n'amashanyarazi ari ibinyoma kuko mu bubiko bw'intwaro bwo muri Kamase nta mashanyarazi abamo. Ati mu Burundi baravuga ngo ikibi ni mfane ati mu Burundi baravuga ngo ikibi ni mfane birajyana. Ndagira ngo nkubwire ngo hariya nta muriro w'amashanyarazi ubayo. Njyewe nayoboye kiriya gisata kireba ibijyanye n'intwaro, urabizi ni ibintu nzi, ni ahantu namye nkorera ingendo nzi. Ikintu cya mbere kizira nuko ahari biriya ubwo n'intwaro nta mashanyarazi ajyaho. Ndayishimiye akavuga ko kuba kiriya kigo cyaribasiwe n'inkongi y'umuriro ari ibisanzwe kuko impanuka z'inkongi zikunze kubaho ndetse zikunze kuba hafi. Uyu mugabo akavuga ko intandaro nyirizina yateye iriya nkongi y'umuriro izamenyekana nyuma y'iperereza ryimbitse igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutangiza, mu gihe amakuru avuga ko muri kiriya kigo haba haragabwe igitero cya drone. Nyuma y'inkongi y'umuriro rero yibasiye Kamase, amakuru avuga ko hari abasirikare barenga 30 bahise batabwa muri yombi bakekwaho kuba bafite aho bahuriye n'ibyabaye. Ubwo rero ahangaha benshi bari bazatese ibyo byatangajwe na Gaspard Baratuza ko bivuguruwe na Perezida Ndayishimiye, ndetse bigaragara ko yabivuga gasa n'ushaka gushimangira ko ibyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi FDNB Brigadier General Gaspard Baratuza byaba atari ukuri. Abenshi bari bazatese biraza kugenda bite hagati ya Ndayishimiye na Baratuza mu gihe batavuze rumwe kuri case nk'ingi kandi ikomeye cyane yari koroje hirya no hino mu karere k'Ibiyaga Bigari. Yes, hanyuma ni Ndayishimiye kandi wakomoje kuri case witwa Bunyoni. Murabizi ko mu minsi yashize abakunzi ba Bunyoni baririmbye z'amazamuka bati aramurekuye mu gihe yaragiye kumwicira muri gereza. Uyu Bunyoni murabizi ko yahoze ari minisitiri w'intebe nyuma aza gutabwa muri yombi na guverinoma y'u Burundi ashinjwa ubugambanyi n'ibindi bitandukanye. Hanyuma Bunyoni wari warakatiwe gufungwa burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kubona inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka kwica Perezida Ndayishimiye. Yarekuwe by'agateganyo muri Werurwe uyu mwaka nyuma y'imyaka 3 igera kuri 3 yari amaze afunzwe. Ubwo yerekurwaga rero byiswe ko byaturutse ku mpamvu z'uburwayi, ariko kandi andi makuru akavuga ko leta y'u Burundi yaba yarahisemo kumurekura nyuma yuko yari bisabwe n'abarimo ishyaka Chama cha Mapinduzi riyoboye igihugu cya Tanzania. Ni ibyahishuwe rero Perezida Ndayishimiye muri kiganiro n'iki gitangazamakuru yavuze ko ngo byabaye ngombwa ko arekurwa nyuma yo gusanga nta kibi ashobora guteza hanini bitewe no kuba yararwaye. Ati iyo abantu bafunzwe hakurikiranwa imyitwarire yabo, uko yitwara hari yafungiwe bagumya kumukurikirana ntibigera kubamureka, ahubwo ati rwose hariho igihe rero agera ku gihe atakiri umuntu ushobora konona wa mutekano w'abene gihugu. Ati nta umuntu wasubira gukora icyaha cyangwa se gukora cyaha. Ati ni bamwe mu mwumva rero bavuga bati tubarekuye by'agateganyo kuko baba babona ko ntacyo yakwangiriza.
Ndayishimiye akavuga ko nubwo Bunyoni yarekuwe atemerewe kwidegembya kuko mu byo atemerewe ngo hatarimo gukandagiza ikirenge ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo abe yajya mu mahanga, avuga ko yibeshye akabigeraho cyangwa se akabirengaho yahita yongera gufungwa. Ari ukuvuga ngo afite yarafungwa ariko nta bwigenge afite. Ati baramurekuye by'agateganyo bamubwira ibyo adashobora kurengaho, nk'ubu abikoze yahita asubirayo. Urumva ko nta kwidegembya afite, burya n'icyaha nticyakuweho. Nakomeza kwitwara neza azakomeza kuba mu mwidegembyo arimo kugeza yongeye gukora ikibi, cyangwa se nk'ubu agiye ku kibuga cy'indege bakamubona bahita bavuga bati wowe warenze ku byo twakubwiye, subirayo. Ndayishimiye yaburiye Bunyoni ati ndiwe nagumya kwitwara neza cyane kugira ngo ntibitume bashobora kundeba nabi. Perezida w'u Burundi kandi ahangaha yanabashijwe niba Bunyoni azasubizwa imitungo yirimo inzu zirenga 150 zafatiriwe. Avuga ko rwose ibyo byo bitazigera bibaho, nuko ngo nta bw'inyagamburiro ntago yatirimuka ngagende, ariko kandi no guhaga imitungo ye rwose nasubizamerwe mu isaho Bunyoni ntacyo azigera abona. Uyu ni Perezida Ndayishimiye w'u Burundi rero akora inzira ku murima uyu LE20 Bunyoni. Tugana ku musozo, ni munyeberere dusoreze kuri iyi nkuru. Hashize iminsi mu Burundi havugwa inkuru nakwita mbi y'urupfu rwa Minisitiri Bugaga. Iyi nkuru yararikoroje kuko yabaye nk'iteza urujijo. Abenshi batiyishwe na guverinoma y'u Burundi, abandi ngo ni impanuka. Hari n'abavuze ko bifitanye isano no gushya kwa biriya bikoresho mu Bujumbura. Hatangiye no kuboneka ibimenyetso by'uko uyu Minisitiri Bugaga yaba yarishwe na leta ye y'u Burundi. Urupfu rwa Minisitiri uyu yari Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho w'u Burundi yitwa Gabi Bugaga rukomeje guteza urujijo n'impaka ndende mu banyagihugu nyuma y'uko umurambo we ubonetse mu modoka ye mu gace ka Kivoga. Ahangaha hari no muri komine Mutimbuzi mu gitondo cyo ku ya 16 Mata 2026. Nubwo ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko yazize urupfu rutunguranye rwatewe n'impanuka, amakuru atandukanye arimo ashyirwa hagaragara n'imiryango itegamiye kuri leta, arimo umuryango Fokode ugaragaza cyangwa se agaragaza ibimenyetso byinshi byerekana ko ashobora kuba yarishwe. Fokode ivuga ko amakuru yakusanyije ashingiye cyangwa se ishingiye ku buhamya bw'abantu bari hafi ya nyakwigendera Gabi Bugaga, agaragaza ko mbere y'urupfu rwe rwa Gabi, uyu Gabi Bugaga ngo yari afite impungenge zikomeye ku mutekano we. Hari abemeza ko yaramaze iminsi agaragaza ko ashobora kugirirwa nabi, ndetse ngo yari yaratangiye gutegura umugambi wo kuva mu Burundi akajya mu mahanga guhunga, aho byavugaga ko yashakaga ubufasha bwo kujya i Burayi. Amakuru kandi agaragaza ko mu ijoro rya nyuma mbere y'uko apfa, telefone ye yakoreshejwe mu buryo budasanzwe. Umwe mu bantu bavuganaga nawe cyane yavuze ko yandikiwe ubutumwa budasanzwe butari busanzwe mu mivuganire yabo, bigatuma hakekwa ko ashobora kuba atari we wari uyifite muri ayo masaha ya nyuma. Ku bijyanye n'aho umurambo wabonetse rero, Fokode igaragaza ko hari ibibazo byinshi bitarasobanurwa neza aka kanya rwose, bikiri abantu bakiri mu rujijo. Birimo kuba imodoka ye yarasanzwe mu murima w'ibigazi kure gato y'umuhanda uhuza Bujumbura na Bubanza, ariko kandi hakaba hataramenyekana neza uko yagezeyo mu masaha y'ijoro, ndetse nta bimenyetso bifatika byerekana ko yari kumwe n'abamurinda cyangwa se umushoferi. Ni mu gihe kandi mbere y'uko uwo murambo uboneka, hari abari bamubonye muri kamwe mu tubari two muri Bujumbura. Rero uburyo umurambo wabonetse nabwo bwatumye benshi bashidikanya, kuko wari uri mu ntebe z'imbere uryamye neza, ukuguru kumwe gusohotse mu idirishya, ibintu abahanga bavuga ko bitajyanye n'impanuka isanzwe y'imodoka. Ibi byatumye hakekwa ko ashobora kuba yarishwe ahandi hanyuma akazanwa, cyangwa se bivuga ko ashobora kuba yariciwe ahandi ubundi akazanwa muri iyo modoka. Hari kandi ibibazo cyangwa se ikibazo cy'uko aho imodoka yari iri nta maraso yigeze haboneka, ibishimangira ko aho umurambo wa nyakwigendera wasanzwe atariho yari yiciwe. Imodoka ubwayo
nayo ngo ifite ibimenyetso bitajyanye cyangwa se bitajyanye n'impanuka isanzwe, kuko hari ibice byangiritse ku buryo budasobanutse, kuko ngo airbag itigeze isohoka. Ikindi ngo n'urufunguzo rw'imodoka rukaba rwarasanzwe mu isakoshi aho kuba mu modoka. Fokode inavuga ko hari amakuru ataremezwa yaturutse mu bitaro umurambo wajyanyweho, avuga ko hashobora kuba hari ibimenyetso by'amasasu ku mubiri wa nyakwigendera Gabi Bugaga. Nubwo aya makuru rero ari cyangwa se ataremezwa ku mugaragaro, ashimangira akamaro ko gukora isuzuma ryimbitse ku murambo. Nubwo ibimenyetso byose bikomeje kuvugwa, ubuyobozi bw'u Burundi ntiburagira icyo butangaza ku iperereza ryimbitse, avuga ko kuri ubu buri gukora ku rupfu rw'uyu mugabo, ahubwo ngo bukomeje gutsimbarara ku mvugo y'uko ari urupfu rutunguranye. Ibi rero byatumye Fokode n'abandi bakurikiranira hafi iki kibazo basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ryimbitse kugira ngo kuri ku rupfu rwa Minisitiri Gabi Bugaga kumenyekane, hanubahirizwa uburenganzira bw'abaturage bwo kumenya ukuri. Bugaga yarigizwe na President Ndayishimiye Evariste, Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho w'u Burundi muri Kanama 2025. Yes, reka mbashimire cyane rero kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo.